Iyong o Katsalelia Menko ay chingal sagratan kapung o wow pan kupuran sa machel coach kay poni pon roksokon pon piyu pachuan mon ki isoko likan ko nanalang ko o nan kanikan ay chingal wow choro rangkap nanwin pon pay karyawan kop na speaker and pon pay state legislature o yang umuson kawata kasunat kan koros mon ki son ko lapalap o yang umuson ko pungkan koros Samorokan o labalap chekan koros nan palian mumotso chiak o government o bachuan waun ki chonway unsa yes saw macherong ranwach o saw no mail song baba Fraulein Frederick mapan bachuan pagita au tapan rong pukach Hirakayo Physics Age sign off theme video project Physics Age radio station dan win ponpay pan pacyanger na national project may yautan sign off team video mapan ken pachpachuta klakay sak ni sauchuk tarishtian sa machay radio and win ponpay kasantiar pan chaptanan sampungan no pampaparya gatri sakpayo sign off team video watch pan ken pachpachuta nan audio taningil nan radio AM Killer Skit Papupay Saktuaw FM Radio 88.3 Opel Pan Pachota Nan Physics Age YouTube o Facebook Live feed FSM TC Cable TV Channel Ri Sakriyaw o Nan Physics Age chingal website ni address physicsage.com Tamasan Sal Sam Fundraising Chair Yamasta Apel Maptata Project Watch Physics Age Bachuan Contraki NGOL may namayas o balwat siya pansap contraki irailakan mapanwakit oraman tawya pantatakwach ang lumomayo mapansansal ni klalmokit takasto irailakan ta sponsor kan mabachuan tararay chingal donation ta sawasang project and sign off team video watch mabachuan waron money yay Genesis Hospital AA Garaway, FSM Development Bank, Medfarm Medical Clinic, Black Sun Company, Moses Insurance Executive, o Officer Speaker FSM Congress. Yay Railakan, Mapachuan Tararay Chingal Donation on Project Watch. Physics Age o Namayas, Pachuan, Waya Aray Chingal Kapangla Pampalikan Masawas Qatar Donation Pukaj, o pagpakitsa sawas ta sponsor chekan sam business kan office kan o koros memenyang sawas ta sponsor project watch all mapit sponsorship to donation komkak masan yang Mr. Abigenio Eperiam ni telefon number Siluriao Saro Isualo Lemaweo Tetuao Riaweo Isueo Payaweo the Mr. Yamasta Epel ni option Physics Age ni telefon number Siluriao Saro Riau Tuawano te Siluriao Saro Riau Tuaw te komplikak emaili mynamayas@gmail.com Hirakoryao yay Nach Constitution Day riagatri sakpayo ni akchapay sakpar riagatri sakpayo way Nach pachuan kawawi sabulman way Nach Ran ka sampal yay sampar ka sili saktuaw and kokautan pasaran ko Senate and way Nach the 39th anniversary of Nach Constitution Day riagatri sakpayo kasarawi machumocheo mabachuan chabiata ran ka sampal wach o bachuan chaptaklak tuaw palamaysam wasalamala pot labanach nan marki and way Nach o isanan kan and way Nach makachin Maletiar Kachti and Rano Pachang Labalap Chekan Mabachang Ye Sol Machel Kopnan Wayne Ponpey the Honorable Stevenson A. Joseph First Lady and Wayne Ponpey Dr. Aina Constant Joseph Walyapan Wayne Nach Nan Momot and Legislature Senator Wilfred Edmund Speaker in FSM Congress Mawya Walyapan Lobdesilu Nan FSM Congress the Honorable Esmond Moses Speaker in Nach District Legislature, the Honorable Mayorico Wantalin, Chawekan and Nach District Legislature, District Administrator,
the Honorable Daniel Edgar o lapalap chekan nan palian chia. Napachuan wiya teyu ta MC and Rano ye Mr. Johnny Peter o slapa tikan Tamerlan mapachuan wiyayar lawlaw and ruchungata nan kasarawian nach Constitution Watch. District Administrator the Honorable Daniel Edgar mapachuan wiyayar sagaratan kasam nanachngal sagarata apachuan kasamo labalap koros panay kan o sab marail taray chingal sari kan koros mayang coach te bacho nan kasarawi kasampal mayay kaupan kaukautan pasaran kusanet and winach na bachuan kaukautan parket tuwa kuwali saklimaw te sampar silisak tuwaw pachalaro bachuan tawla nanachngal sagarata o bachuan kapasa irail ko makawata pausanwach mawiyalar tupsawan tatak nan Sabalman Wayne Nudge District Government mamamaw Lalator Ranwach. Pinwach Lalator Ranwach hol riyaman mawiyakachkach mayay iso nangkan and Wayne Nudge iso Salvador Iriarte Olap and Maychuk Vincent Rosario. Nan kasarawach wasalabalap both labanach nan marki and Wayne Nudge kachin pangak o kachin kaway John Wayne Nudge. Nan sabolim pangak kachin kapangki poitan tatak and Rano o kachin pangak ki John Wayne Nudge and kachin o bachuan eupana kachkachaman o kapangki Ran and Nudge Constitution Day Watch. Ni program takasarawat chaim saklar apal karyaw Pachuan chapta mayay kamatawang changachang nan Punganray Chung School and Nudge Elementary School. Hirakastilo yay sawas sang government and Wayne US. Rong sang US Embassy Colonia Wayne Pohnpei. US Embassy Colonia nan Wayne Pohnpei men pachuan eukuyang chonway me pitata sawas and senjkan may US government pachuan sawasakiyar evasam government. When US bachuan tar sawas and senj me bacho nuwanchala riyasak limataw the $250 million sang evasam trust fund me bachanger sawas and mawachekan ang fiscal year riyagtriye sakpayo o fiscal year riyagtriye saklimaw o wiyatar wanchala limasak the $500 million. Sawas pukach pan sawas sakartan sa ulmachail Kairtan payanway o opolpanway ang tatakan senj the budget nan evasam o sawas pukaj pantatak nintuwenta makasantier nan trust fund agreement nan pungan Wayne US o Wayne evasam. Ira kapayo o kaim saklan ira yay magalakal and wasan mamayj. Rong sang kichi Wayne Pohnpei. Nikonap abjabay sakriyaw pariyagtriye sakpayo Irail Pinenlian Kichi Incorporated Pachuan Eupanar o Kamakalatar Wasan Mamay Cheo Mayay Pon Kachi Mepacho Nan Kausapok Nanwing Kichi Wasawach Via Wasakasampaleo Koekonomia Wasan Mamaych Melil Wasan Pampak Ong Sab Machail Sarikan and Wayne Pohnpei Unsa. President and Lian Kichi Incorporated Mrs. Stephanie Frederick Capriel Mabachuan kawitatar pinwach ong nan kamakalwach. Rabachuan kamakalatar wasawach o paki pankupranchon way and yang kasampalaki makalakal and wasawach. Nya chail pansocha kitselumal nan wasawach. Tamisansal sang pinan liwach makamakal sochaban irartiang acha wasawach. Habrapan piltawla o kamakaleta wasachekan Mawaya wasan mamay chang sab machel ta chay chingal sarikan melen nanwing kichi. President Gabriel pachon ya chingal kapeng melen o nga chingal puin o irail mayang pachoto sawas nan kamakalwach o papakicha magalakalan miya o wasakan mawaya wasan mamay chinanwing kichi o nanway chekan nan Pohnpei puenyang waya Kalangan pan Pohnpei Sarawaj. Kalanganin kubur koras may kamech ye sa machay Roman Ranwaj
Pachuan pakpaki cakuprakan and kachin sabali Radio Physics Age ang rong kapakan meban pachuan kaunap tamor kalangan o kasalelya mengko.